If I run about. Yo. On na Emma Meda Asante Mountain ano. Na oba enso a o se ne dwumadie na se no. Ode no ho ekokire ewura. Kurura. Ekoje ne ho nhia. Ansana oba office abese ne dwumadie ase. Enti ode nhihye bebre na egu akwan mu. Mpanyimfo ni meetings asese oye nyina no ode ni nyina egu akwan mu. Na chese nhihye wo so a asese otimi be hia kotoko na ne mpanyimfo. Se ye de kroi region sha won sa wotimi koyi Asante kotoko nsi nchen na won ka se kuru anko na wo ye den okosom no. Emu na yati se bichie kakra ya den abo ya se asemede enti enu nti no no so oso wontimi ntra the office sa kwase se ade ato kotokofo ani a se oba na otimi be jamo na otimi ene mu na kambo mede esu enti ye hihye se ne anopa ye beba emu won ba bi e kasen kawia na ma enya nkra se anopa mum ene be yeden ebeboa enti enumu na ena hihye foforo san bae free Accra because omu dwumadie de omu chen a police ni soja for ena koba say anopa yi esese otimi san ko National House of Chiefs or local government minister. Ti ondo ye na dwen say ye de no kwakwa kusi wona ya dane e ho ayen aba ye kudu ye no aman a kwakutwa hia no omo sese wa kasa kakra nya de ombeja no amana ayen aba wa unim nana edrum bi a mukuta ewu atimi ni e ho hwe ena miru aye ma dwen say ono so be kan bi kakra enchi ewie na ana onene do so ye say ne ombeba na oba no kwa makwa one ne security for bona chidom fa bambo semwa omuna emana futuo na baaye enti opania edikan eye brigadier general Michael Opoku ena DCOP Tekuju lawyer pa anti ono ne your regional police commander ena nana ya bedi ako regional immigration director commander no ena your regional Apuzo ono so ye GRA commander eno commander dapa ono so ena 4BN emze mu bebre eni no ago I was from Mawina nana nyamisha nana chame ye manento nana eni say aye ba ha said the chief director kan ekusimpie area na asem na de bema sorry asema eto ye ni asempa yanti efa kotokoni so atwe match na lidi ma ni mi apoli free eno ha na mo wa na ede apie ha na said the chief director kan no asem si ye no na kurura ni na de sound so Israel Majesty 246 the akoso ni na no you can follow me ana ye mpani fon so a sports so wo ha mantem no maye so edika ba ne mo edi sound so and so as regional minister nyema say koso ne say me am so mo amfa manu antum na mama na ko yete said ade na esi no ena ade mudu ya ade mudu pa say protocol ye Asante Akuma
Today's Kumapima, Apimba. I feel no entrance ma young na Mafako. I was here to me, boy, the home by near ball, team no by them rantia, and you who was here about some Asante, Asum Kotokono. It me ignore my team, we are what did Mama Asante and Nakotokobiania, Sarish, when say we are there to protect the youth of Ashanti region and for that matter, the Republic of Ghana. And you see, I see what Asante Hamu, but me not a Ghana home. Then now, so as I buy no, I'm your husband. See, the report to my president. And see, now, there was 7 years here with regional minister, or other side, and they say, the dear hold it at home. They were quite a factor, a bit of my assuming at the top. So far, processes are going to, I'm sure, say, you don't have the money. And so I don't know, I hire no one. Until I was here, banana, Bible said the ocean and issue. There was a na yebana the assurances of the president ema Asante Kotoko say the ekosun na no na need mochi akoma so di mochi emre bia ya na nsem bi say esisi no ya na say ya futuru susuma yi na say the betimi anya holistic reforms in your sports, especially when it comes to security and how you can control your funds and all that. The very pinana can see a trainman bi say isi ansa na etu President Zuba Tom from Medica. Social media videos media akoko so and say na kokobono edika ba na was say kitimi e de nice form etutu anamom esi and so ya to the business so ha na no man kan so wuti mi kisia in person. But I think so moving forward no, we need to be holistic enough concerning security your teams and your various sports teams. When say come on, did kakran to the be an diabo. There's a few men are community didn't come through a lot of the people are back on the show. Now fans is routine no munya kasachine ye. We na Ghana for. And they will be abusia. We didn't quite in someone. Abusia no so aba be ade so. And they yen na na Ghana to abusia for. Ade ya we ho a M1 abusia no. So we should first see ourselves as each other's keeper and as brothers. And as one people united to make sure say Ghana beating akoni na fa na tuma pefa. The president is here na ye fa ne condolences e mam. Ye nhyɛ wo so say bibia mu hia bia so far as making sure say team no e be feel safe in making sure say muduma dia mu di bekoso bia no so ye fa mam ko ye nam netia. Ya kan say so ye no ye nya ne sa. To ye ne bebre so no found the na wo other sectors. And just a minimum can say, Namia Admochina, sports minister for the back. Now, on the falling directly under the jurisdiction, and never do also on so country or anymore. He be the home common, it will be the Nico Pro. It's a interior minister, social Santimantema, Honorable Mutaka, and the Namia Admochina, or Bonsu Kruma. Defense Minister, Dr. Edward Manabuama, on Super Kruma, Namia Admochina. It's any Krura, the Bishia or Malaysia. Na nkomo akoko so ni na no eni Krura abon tofa ebia ewia omu na no ebia no mantimi ama ha ba ye the sports minister de obeba ha na onemo ababedi ekita ho ba we a ye na trese ye ni di madi na mudi na chi ye ni so edi eni ma akoso ni na ho a akopon ya aduma ye bo na me pa ye se ensema ti se die enko achi ebesi e beda be so yin benya ehon fra makra se ababuna wasi so ankaja so wetimi bo ama ne busua ne oman no ne kotoko so akoso na yetimi ahore no wo ya kwai so a ti se ejuna we de ba ya ye de arechichi sem ne ba mu se mo hyede nya yi na no ye hwe ye da ye ni ene kwa ye be fa so betimi aboa team no especially yetimi aboa abusua no ene mu wi a ye be fa so se betimi akonya akochia pole abusuafo no ene ne yere ene omo aka achire ni na se de be omo so bi hu se aban ne so e wo ho e de mam bibia e ha mo bibia ya de a mo hia aban ne mo abia no mamo ntwitwe aso mo mamo don't hesitate. Yes. I don't know how to put it. I don't hesitate. Mo man yehu na yentimi mmramu as early as possible se be betima boa na bibia timi atoto na akọ Besia, na madam Astana, na Misham.
de no mu din sa so da ye da se bebre ye da se pa se makai na ma ye president sonti se da na se pa se ne o se kai bible say do so money no so do asre money no sre tima ba e ma kwa ba na asemi ato ye ma ya ndrin se e kotokonko ana ato ye ebetimi ato obi a odi bo achi bi ebetimi ato ye hwese ne a ehyehyeye a ye de ato ho de GFA4 to de ato ho no a ye behia momo apa se ne be ya ebetimi ede ya make sure say okwa stadium a ubetimi no makra akọ a wo areshe mu say e safe Kumasi ya de ene nkran aka any problem kese meka Kumasi ya ne nkran ya me pa che say Asante Kotoko ene has say ya ye nuanom ene ya fight for a common cause na yes use national stadiums no ye ni problem but dodo na yes ye kọ enchanchen na ye kọ etu kwan kọ outside na ehonum na nsem ne hye nsem dodo na ho ne hye enti ebesre mo na hye ya GFA anopomo de nsakraye bi aba yeso ye pese ehwem enu house of force hwem ehwem ne nyina yenkambom ne yenhwe me and pray ho say ye jai bobo 2 days bi and now 2 weeks bi nti ye pray ho say ensan konkobo yenhwe ne yenhye ye omodi abade yenfa ne nyina nto ho ne make sure say next time obi ko stadium a onim say o bibia o say de enye hu bi eno kura beboa ye ama ye nya dodo e o stadium eno so beboa ye na obi ebeta ye chikura na ne yehu ya de sede ba ko e sade to wo so no say obi a o meet sa criteria na GFA na ankasapo e de ba no pono o de enyi no nko ba bi foforo a e wo ho e bi se enum se ba bi wo ho a entimi nye na animu ya ya de enso atre ho de no kra ya example a pitch no na yi barricade e da ho obi gina ho a oto ne nsa ototo wo mototo ne oma e boy e bench fo no which means the distance near very short. Into a say a catty a sharing nyina ma ye wie ni nyina ansa ne ahyebọ na se a ebewa. Into omo omo wa chire na yentimi omo meet that criteria. Yen for mombra ni mu na omo de omo mbra krom kakra baby a ewo no yentimi nye. Edamase bebre ne akwanya amode aba. Baby amode aba ne onu se kunafo ne maame no soso o mani beje. Na yesa hwe ni muso asasimu se kwasi adai na ye ne na wahwe ewo Heroes Park Stadium o kwasi adai ne ye no na nyame ya aduma 6 match di enu se wonyina mbekwa akwa match mbekwa akwa represent the 6 match ewia no na kamaba na maba be jam ye na ye jana kwan ayi no ye be bibia o Heroes Park o nti efa akonya yeso de academy no nyina abom pro adamas say lawyer di kan president ntinewa say asemi true Ghana de obi ase na ya wonka na before asem no kwe besi no when na ho fama wo e de ma kotokoti no ene Ghana footballer na ya hwe ni muda say bisi business na afa abamu a wasi ne pompon so adine kra ai tsa you see na president say yamra na edikan no ye fa na ya concept embram the president so ma yako
One shot. I made your pen. Oh, yeah. The drew where we say animal. The Bible catches says, I didn't know as a dark man. One in you open and all that. The drew is here. The best of everything I mentioned. Nobody now we should say, right and say, be I was not able to forget. And then we'll be up with here. When he answered that, and your mother, Mama, your son, now, yes, your mother, one. Indeed, hereby now on behalf of President, and said Mama Yako, and said, what a company from a young woman, I didn't want to say, a dark stand now to die. Now, a last match, Yaya, so the back in Yamahona, Yamakin say, a brand swan. Ebia nyame adoma ochina sports minister baba baba oba mi support company for so ti breba mu a ni say oba so na one na aba bebi esa wo so video e mama yako akoko mfa na ya okra esi Yama yako say we adekese na ato yen so in the Bible say emphasis that man only nim job anu ye na me so di ntimi enni e cheni obia bia ana de fe anu ye ti di akobai de betima ya yesi be kan ye ho abom ya titire ye ho re president say e Nana ya ahofama owoma ena kotonkonkwa Ghana football ene Ghana football nanka support atimabufo Ghana football no ha nanka ya brass so nei mabunu dodo na do ho hima ka aboa manka timamufo interest wo Ghana football no ekoso en so ya anti asempa akoyesi no o si election hu bibi so efim se de be ya e bebo nana ya odin no nebe ya de de sesaye abre asanteman de sesaye abre asante koto de sesaye so abre Ghana na if you say eyamo na so mo dikire mo we president si bibia ha abusua ejere ma bibia beto a e wo se ye ba mo bia no mo adutwe mo na ase mo ma ya sonte na de o se ye e de bo bia ya ja bo the buy no na no me mpani ama ye ho se e da ko se be ye na otwedam ye no so ye beba na e be kamo ne ya amana efe since match na da ye busy bom no so na ya hodo nti ye be ha ne abekwa ya befa so ye beba na yi na ba kra na chi esemo munya hodin na monka mo ye bo na ye hwe omo a ewa chi se de be ya e be bo na ni na ye timi ama na chi no e be ye breo ye ba no so ni se ayi no ho ntoto ye no e ade a e ko tie dum na no ne ahai nti ye kwen se bi di kakra e de be ga ebusua no kunafo ne busua na o fan twerch na e ma bi a ye be hia mu bi ne tu eye na o tweda ne ayi no na mo fa enka ho bi ne fa entoto ayi da no se de kan no se beba na o tweda no so masati enka na da be kisho se na ya na chi no Bibia and Sibina, I Bibia. Jadi on behalf of President, whether Monsignor Simon, Yako, Moshede, Namishamuna. And I'm going to say, I'm about to aircraft for one. The man, and trying to be set, Omo,
ɛkɔ sukuu ɔpani esi so na mɛma mo ti sɛ yɛwura ɔbaa yɛn no so no ɛyɛ mo tutu nyinaa ɔno yɛ hyia mo obi yɛ sɛ ɔde bɔ ɔdi aso mo de bɔ ɔno deɛ ekyirɛdie ne ɛɛya nti ɛbere so a yɛaka bi yɛ ti so nso mo bɛ ti.